reka twongere tugusuze kandi twifurize kumererwa neza nshuti mukunzi wa Darwin Sport Zone. Twizere ko meze neza, twizere ko aho hose uri amahoro ukomeje kugenda neza cyane gatano kuri gatanu. Ngewe uri kugusuza ni Darwin, maje kugenda nkugezo amakuru imikino menshi cyane agezwe kuno mugoroba tariki 8 z'ukwezi kwa 7 2025. Twizere ko meze neza cyane kandi uri cyari kugenda udukurikirana neza cyane, ndetse witeguye kugenda wumva sport update mu makipe mukunda ndetse ku bakinnyi ukunda, araza kugenda umenya byinshi cyane biragenda bivugamo muri hano masaha. Transfer news, turaza kuganira muri transfer news, ariko tuganire ku gikombe cy'isi cy'amaklebe Chelsea de Blues kipe ya Fluminense mu kanya kagiye kuza rwose ku isaha 3 nabwo baraza ko batana mu mitwe. Ubwo rero bitumye ko tuje kugenda tubabwira byinshi cyane biragenda bivuga muri amakipe mukunda, ariko kandi tuze gukomaza ku gikombe cy'isi cy'amaklebe. Baraza ko bakina icyo bita semi final cyangwa kimwe cya kabiri, uko abishaka kose kabisa nje kugenda mbikugezaho. Reka nkubwe ngo kanda subscribe kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi, aho kandi nawe amaze kwikanda uri umuntu w'agaciro kuri twe n'imwe mu munsi ku munsi, tukubwira ngo kabisa komeza ugende udutere ingabo mu bitugu, uko like share na comment kugira ngo tujye tugenda twibanira neza cyane. Reka rero amakuru yacu tuyatangira mu ikipe ikomeye cyane ya Arsenal de Gunners. Ikipe ya Arsenal de Gunners barakubwira uti Andrea Bergten ati akomeje kugenda agira byinshi cyane yitaho nyuma yo gusinya bita Martin Zubimendi kabisa ngo ari ku bakinnyi bagiye batandukanye, dore ko ikipe ya Arsenal ifuza gusinya bita Noni Madueke ubwo babuze Rodrigo Goes ndetse no bita Eberechi Eze, ngo busiyo gatatu urabona ko bita Eberechi Eze umugabo w'umwongereza atari wakiniye ikipe ikomeye cyane ya Crystal Palace no bagikinira. Ubu rero rwose amaravugwa mu ikipe ikomeye cyane ya Arsenal de Gunners, bivuga ko rwose no mugabo ngo nyuma yo kwitwara neza cyane muri sezi ishize ndetse muri Premier League akitwara neza cyane, ndetse nara iburayi muri rusange akitwara neza. Ubu no kuvuga ko rwose no mugabo ngo ikipe ya Arsenal iramushaka, ariko ngo naramukimubuze raza no bita umugabo ukomeye cyane bitano ni Madueke umwongereza atari imyaka 23, ariko kandi first priority ikipe ya Arsenal nareba aho bitara Rodrigo Goes, kandi bakavuga ko ikipe ya Madrid ngo ari marifuza kugenda bayikacika ubwatsi atari kugira ngo reko no mugabo yaza kugenda abafasha mu ikipe ya Arsenal de Gunners, reko ari first priority. Gusa ikintu wamenye nuko Arsenal reba statistics zo bitara Rodrigo Goes muri sezi ishize ndetse na statistics zo bitara rwose Eberechi Eze, akavuga atabane wakinnyi tugomba gushaka mu winga mwiza, ariko biramutse byanze obitano ni Madueke nawe yakiniye umupira mwiza cyane mwaka ushize nubwo atatsinze ibitego, ariko ikijyanye no kuba nyine ari umukinnyi mwiza cyane tukimubonaho. Ndetse ibo bita Mikel Arteta akavuga ati uraza wese muri abangaba rwose nta kibazo na kimwe adutwaye. Abafana mu ikipe ya Arsenal ese murumva koko nta kintu batwaye cyangwa nibyo umutoza bita Mikel Arteta? Mwandike muri comment mutubwire ukuntu bimeze. Ndetse abafana benshi cyane bakomeje kumwe ati nyaboneka tubwire kuri deal yo bita rwose Victor Gyökeres, bakomeje kugenda banyandika ati mutara makuta du breaking inkuru yo bita Victor Gyökeres ese etano none ibyo bimeze bite. Ikintu wamenye nuko rwose bita Victor Gyökeres wa n'ikipe ya Sporting Lisbon ngo rwose bamaragenda barangizanya n'ikipe ya Arsenal, dore ko ibigano bigeze kure, kandi ikipe ya Arsenal ngo nta gihe yigeze yifuza kuba yagura umwataka mwiza nk'iki gihe, ndetse nta gihe yigeze ishaka kuba yatwara ibikombe bya ahariya ku mugane burayi atari no mwaka. Ati no munsi rwose baravuga ko bararamuka basingishije umwataka egale k'igitego cyangwa igikombe cyahariya nyine bagomba gutsinda igitego cy'igikombe, rwose bakazana umwataka bita Victor Gyökeres, rero ngo umwataka abona ko agomba kuzabafasha. Umunyasweden imyaka 26 kira 27 akina ikipe ya Sporting Lisbon, yambara nimero 9 mu mugongo, ndetse no umwataka mwiza cyane ntawe ubishidikanyeho, no umwataka waza gukora amateka muri Premier League ubwo yaba arimo arahezwa abapasi no bita Declan Rice wo bita Martin Odegaard umugabo ukomeye cyane bita rwose Martin Zubimendi ndetse n'abandi bakinnyi beza cyane harimo Bukayo Saka, ndetse bakavuga ati bibaye mahire na Rodrigo Goes yaza ubundi amakipe akaza kubona Arsenal icyari cyo. Ubwo rero rwose nibagira bivuga mu ikipe ya Arsenal, ndetse wo bita Andrea Bergten atubwira ati Martin Zubimendi ati rwose yitwaye neza cyane mu mwaka ushize, ndetse kijyanye na transfer twagomba kuba tumeza ati rwose twagomba kuba tuyikora kuko ni umugabo mwiza cyane ndetse witwara neza cyane ari Ibrahim, ndetse tukabireba tukabishima, ndetse tukabireba tukabihumugisha, ndetse tukabireba tukabona ko ari iby'agaciro kuri uno mugabo kuba tumufite neza cyane. Tuwe kwa Martin Zubimendi ndetse no bita
ubitsa rwose Andrea Bergte. Turekeze mu ikipe ikomeye cyane ya Manchester United, barakubwira ati turashaka Victor Osimhen bibi na byiza, dore ko ntabwo twifuza kwita Galatasaray yamudutwara, ariko kandi ikipe ikomeye cyane ya Ariya Galatasaray yakanira bati $55 ndetse twongeye add-on za $10 rwose twiteguye kuba tuzitanga, bigafata $60 ndetse amabonus y'akazi yongeraho ya miliyoni zigira kwesha bikazamufata miliyoni zaga 70. ubwo rero nimbagira bivuga mu ikipe ikomeye cyane ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Galatasaray bashaka mugabo bita Victor Osimhen. ndetse twerekeze ku mugabo ukomeye cyane rero mu ikipe ya Arsenal, batubwira ati icyo bita first proposal ku ikipe ya Arsenal $65 ku bita Victor Gyökeres, ndetse banatanga amabonus ku buryo ikipe ya Sporting yabyemera, ariko Sporting iravuga ati nimba mutemera kuduhereza $70 z'amayero ndetse mukongeraho na $10 za add-on ati muvuge muvuye aho. rero rwose ikijyanye n'amasezerano bita rwose Victor Gyökeres turabona ko ari umukinnyi tugikeneye kandi ufite imyaka igera kuri 4 ndetse ishobora no kurenga atari mu ikipe ya Sporting. ati nta kibazo bidutwaye rero naramuka agumye hano, ariko naje mukaduhereza amafaranga $80 mugaterura rimwe, ati no wese nta kibazo turamuha green light ndetse aze mu ikipe yacu Arsenal ngo tujishure Fabrizio Romano. ndetse twerekeze mu ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Botafogo. mu ikipe ya Botafogo ngo rejectinze bid ya $35 offer ku mugabo ukomeye cyane bita Thiago Almada, ndetse no mugabo warigaragaje neza cyane, ndetse Benfica ngo yo iramushaka muri Portugal. ese biragenda bite dore ko atanze $30 ndetse n'eshanu, ikaba yanongeragaho ama-add-on bigafata $40 ariko ikipe ya Botafogo iravuga ati nyaboneka mucire birabura. nuko bihagaze. reka rero twerekeze kandi mu ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Arsenal de Gunners. ikipe ya Arsenal dore ko baratubwira ko Ethan Nwaneri Chelsea de Blues iramushaka, ariko Arsenal nayo irarebera hamwe ikavuga ati Ethan Nwaneri turamwongerera amasezerano, barashaka umutanguranwa n'ikipe ya Chelsea de Blues dore ko ngo nayo iramwifuza ubwo yabizanye. wabita rwose uwo mugabo ukomeye cyane wa Arsenal iramusuzanye ni Madueke ngo tayari ko rwose Ethan Nwaneri yakarekeza hariya. tuve ko Ethan Nwaneri tujye mu ikipe ya Manchester United yatangiye imyitozo kuno munsi, ndetse bita Mateus Cunha umugabo w'umutsi umusore yatari umunya Brazil kabisa yakinaga umwitozo we wa mbere cyangwa akorwa umwitozo we wa mbere mu ikipe ikomeye cyane Manchester United. ati byari biryoshye atari mu ikipe ya Chelsea de Blues College Mini Panwe, ndetse umugabo ukomeye cyane bita Paulo Gusto nibagiye umugabo ukomeye cyane bita Ryan Schwab, ndetse bakomeje kugenda nyine bavuga ati mukanya turayidunaga gakibe kitwa hariya lokitwa Framulese, ndetse rwose bakadubira ko uno mugabo rwose bita Cole Palma ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Ryan Trapp wariteguye ko bavunderezamo nk'icira. ubwo rero nuko bihagaze neza cyane. reka dusoreze ko bita Toni Kroos umugabo umudage atani. Toni Kroos rero kabisa umutoza wita Carlo Ancelotti nuko ati Toni Kroos ari umukinnyi mwiza cyane, ndetse yabanye natwe mu kiragano twatwayemo UEFA Champions League zigera kuri 2, ndetse Zinedine Zidane nawe babarabanye. baratubwira ati no mugabo rwose ngaraza kubagira gute, ntago yifuza kuhagaruka gukina umupira w'amaguru, ariko rwose hari ubutumwa yageneye abafana b'ikipe ya Madrid dore ko aravuga ati I'm not going back, ati ntago nshobora kuza. and Real Madrid knows, ati Real Madrid irabizi they are missing a player like me and are still researching. ati rwose Real Madrid irabizi ko mwambuze kandi nozongera kugaruka hariya. ati ikintu gihari rwose nuko babizi kandi bakomeje kugenda bashakisha uzaza kunsimbura. the problem is that there are not many like me. aravuga ati ikibazo ni iki, ikibazo nuko nyine nta bakinnyi benshi bariho ku isi bangameze nkajya ngo basa nanjye cyangwa bakora ibikorwa nk'ibyanjye. agoba ati and the ones out there they hard to sign. ati no hari ati biragoye ko bamusinyisha ngo uwo no bita Toni Kroos agenda ubutumwa abafana b'ikipe ya Real de Madrid. tuve rero aho ngaho turekeze ku mugabo ukomeye cyane kandi bita Leo Messi, ndetse yavugwaga mu ikipe Al Hilal dore ko ngira mwifuza kugira ngo ajye guhangana n'uwo bita Cristiano Ronaldo ari muri Arabia Saudite. se biraza kuba bigenda bite? afana b'abagabo mwandike muri comment mutubwire uko mubyumva. twe rero nkuko twabibabwiraga reka dusoreze mu gikombe cy'isi cy'amakere mu kanya Chelsea de Blues araza kuba yambikanye n'ikipe ikomeye cyane ya Fluminense ara mu gihugu
gihugu cya Brazil rwose baraza kuba bahanganye. Chelsea the Blues ngwango Chelsea the Blues uvengo Chelsea the Blues mukanye rwose baraza kuba rwambikanye. Rero tute tumanuka n'abakinnyi bita Enzo Maresca ashobora kumanura mu kibuga dore ko ku isaha 3 nyine baraza kuba rwambikanye, ndetse line-up ubona ko yagiye hanze dore ko ikipe ikomeye cyane ya Fluminense niyo iraza kuba yakira. Mu izamu rero harimo bita Fabio urana rw'ikipe ikomeye cyane ya Fluminense, ndetse uwo bita Inacio ari kuri nimero 4, ndetse bita Gabriel Fuentes araza kuba neza cyane. Samuel Salva araza kuba neza cyane, ndetse uwo bita Hakuls ndetse araza kuba neza cyane, bita Fernando Bren ndetse umugabo ukomeye cyane bita Ren araza kuba ndetse hari imbere araza kuba kino bita Nonato, ndetse umugabo ukomeye cyane bita Julian Arias araza kuba kina neza cyane, ndetse n'uwo bita Germany Kano araza kuba habaye neza cyane. Abona abakinnyi umutoza bita Renato Gaucho araza kuba akinisha umutoza w'ikipe ikomeye cyane ya Fluminense yageze muri semi final rwose benshi cyane batabikeka bavuga ati irabatungura neza cyane. Enzo Maresca rero system ni 4-2-3-1 umutaliyani rero yaraza kuba akinisha mu kigo kino wamenya mu izamu bita Robert Sanchez, imbere yaraza kuba kino bita Malo Guste, ndetse bita Marc Cucurella kuri 3 bita Tosin Adrabioyo araza kuba neza cyane, ndetse bita Tosin Telo Shalba araza kuba neza cyane, ndetse imbere araza kuba kina Moise Caicedo, ndetse n'umunya Argentina bita Enzo Fernandez, imbere araza kuba harimo bita Pedro Neto araza kuba kina bita Christopher Nkunku Sasset, ndetse umugabo ukomeye cyane bita Cole Jermin Pamwe amasiga kina nimero 10, ndetse imbere yiwe araza kuba kina umukinnyi ukiri muto myaka 23 kira 24 umunya Brazil amwita Joao Pedro araza kuba kina ari rwose yataka izamu dore ko Ryan Trapp ndetse na Nicolas Jackson bamaze kugenda nyine baruhutswa baraza ko bari ku ntebe y'abasimbura, nuko biraza kuyagaze ku isaha 3 zuzuye mu kanya kaje kuza Chelsea the Blues kibi ya Fluminense baraza kubatana mu mitwe ntuze gucikwa, ndetse reka tukurarikira n'undi mukino uri ku munsi w'ejo ko ubwo ku munsi w'ejo cyane ikipe ya Paris Saint-Germain izatakana n'ikipe ya Real Madrid. Ninde uzagira final ninde baza kubutakaza no mukino? Mwandike muri comment mutubwire, ubundi twebwe tubabwire ngo Darwin Sport Update naho tisoreje tubararike ya mu gitondo reko tubagarukira ku byo Chelsea the Blues yakoze, ndetse nibiraza ko yabiraye n'ibyaramutse mu gitondo, ndetse nibiraza ko abyirirwa kuri uwo munsi wose. Imana ikomeze ibarinde biteho ngende Darwin. Assalamu alaikum.